aming kakapsat. Nakapinpintas na parang ilawlawan ni Itatay sarita nang runa to natin picture book at iliwan ni na kami mga pagpatay ito natin children's literature iti Ilocano kasi iliwan ni panaka-representer na tanganin ti kailokan iti agdama siguro jakpay nakakita iti kasdyan pakita na resulat iti Ilocano. Kaya iti dito yung pangalan iti Mother Language Education masambol iti yung alimpro. Pag-moment nga iti Ilocano literature naudi iti dito yung banagan. Naudi. Kuna tayo. Tanganin, saan tayo ngayon nga basa kung apay nga naudi tayo. Higpar tayo iti politika. Agsipod datayo iti igit. Tiyan ti magidikta iti nakausar ti Filipino iti bilingual policy tayo. Filipino kan English. Ket agsipod ti kinaawan iti laing politikaan apa nang ipapilit ada iti lengguahe iti igigi agusar ba mausar ka dito kas pangisuro ka dito eskulaan saan men wala saan men na bukibok dito yung klase iti literatura pagalitin lang ng iti kanta apa yung nakasiksikat ti OPM iti po tayo iti may papaspasuli na iti musika tayo agsipod pati lengguahe ti media, lengguahe ti politika. Dito ti Filipino kan English. So masapol ti itatata ko ti NLE. Agyanang tayo rin ni Dr. Ricardo Nolasco. Rito iti in maramit ka. Nga yung politika ang ngatang. Ngayon na iti komisyon. Ti komisyon ng Wingang Pilipino. Kaya siguro hangkong katitugan na iti isalitak kayo dahil masagin amin ni Regay. Dito isalitak ko ba isang hanak ko man at dito yan. Kaya po to, dito yung aming galag, di pa nagpambalunod kaya pa nag-rik-rik na ti ubing. May sabali ka ba tayo? Nasagit ni Mira tayo attention span kasi sunod ti bagat na doon muna yung slide ko ababa ti attention span namin ti may isang ubing isang masapol nga ababa mo ti suraton tayo di kajay sinusurat ni ti sarita para ubing di kapukbukulan tayo sarita para ubing at itigtag tayo di kajay katag suspet sa siguradohan na kaya di kiti kung sana may convene para iti beginner reader dito siguro mga grade 6 first year siguro di kaya kat iso siguro mo ti pagtalimudukan dahil itong ehemplo method ko Jadi umuna, ababa ti attention span. Okay na. So nga lang jak makita ko yun ay ito na. Pwede slide show. F5. Bagay ito muna. Kagagalat, di pa nagpampanunod yan pag-rik-rik na tubig. May kadwa, saan pa yun na develop ti vocabulary na isang arot, nga masabong nga